Pšenica se nalazi na samom početku vlatanja. Ovo je za prinos ključna razvojna faza kada se formiraju elementi prinosa kao što su broj klasova po metru kvadratnom i broj zrna po klasu. Kada pšenica dođe u razvojnu fazu drugog koljenca, idealno je vrijeme za T1 tretman i primjenu fungicida Priaxor. Priaxor u dozi 0,8 litara po hektaru je prva linija obrane od svih bolesti koje nalazimo u usjevima već od jeseni. Priaxor je jedinstven fungicid jer ima pozitivan utjecaj na kondiciju biljke. Osigurava joj prolazak kroz ključnu razvojnu fazu bez stresa. S Priaxorom osigurajte siguran i snažan start i u konačnici visok prinos. BASF. We create chemistry.